Ngiyakubingelela ke kuphina kuphi lapho ukhona utfola lifuba lekulalela umlayeto weRhapsody yamaqiniso yalomuhla lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamuhla ke ngilesihlanu tilishumi nakuthafu enyangeni yeNgongoni eminyakeni wa 2024. Amen. Kanti ke umfundisi Chris lamuhla ukhuluma nathi ngephansi kwesihloko lesithi sebenzisa emagunya akhe, thandaza egameni lakhe. Amen. Sebenzisa emagunya akhe, thandaza egameni lakhe. Uvula ke umlayeto wakhe ngelivesi leli lapha kuba seKolose 2 verse 18 lelifunzeka kanje: akube bede umuntu lonilahla ngelicala athanza kudenda lofobile akhonde tingilozi alibele ngimibono yakhe atikhukhumeta ngelide engqondweni yakhe. Amen. Enkolweni ke yebuKristu asikhonda itingilozi futhi nje asiticela itingilozi ukuthi tisithandazele. Noma ungadibita kanganani ukuthi tikuthandazele angeke tize tikuthandazele ngoba angeke setikhone vele kuthandazela. Jesu wasitshela ukuthi kumele sithandaze kanjani. Wathi kuJohana 16 verse 23, noma ngabe yini lenicela kuBaba egameni lami uyawunika yona. Sithandaza kuBaba egameni la Jesu. Kuphela ke kwethu nje lesi enelilungelo, inhlanhla nesibusiso sekusebenzisa igama lakhe emthandazweni. Asiceli usho na Jesu ukuthi asithandazele kuBaba. Jesu wathi ngalelo langa niyawucela ngelibito lami, angisho nekuthi ngiyawunicelela mina kuBaba. Lawo mavi atfolakala kuJohana 16 verse 26 kuya 27. Umfundisi uyaqhubeka uthi ngakho ke asisho ukuthi iNkosi Jesu ngicela ungikhulumele naBaba. Cha, asisho kanjalo. Baba licobo lwakhe uyasithanza, ngako sikhuluma naye ngqo. Ngihlala njalo ngiucacisa lo mehluko emkhathini wekuthandaza uNkulunkulu ngaJesu Kristu nekuthandaza uNkulunkulu ngeligama la Jesu. Akufanani. Kuthandaza kuNkulunkulu ngeligama la Jesu nguloku Jesu lasitshela ukuthi sikwende. Kuthandaza kuNkulunkulu ngaJesu Kristu kumenda Jesu indlela yekufinyelela, kanzi nasewutelwe kabusha akasasiyo indlela kuwe. Uyindlela leya kuNkulunkulu kuphela kuloyo losesoni. Khumbula la kusho uJohane 14 verse 6 uthi mina ngiyindlela neliciniso nekuphila, kude longeta kuBaba nakangeti ngami. Kodwa ke nawuta ngiya uBaba awusayidzingi indlela yekufinyelela ngoba nyalo sosebukhoneni baBaba. Kuthandaza egameni la Jesu kuhambisana nemagunya, kusho ukuthi usebenzisa emagunya akhe. Usebenziselani ke emagunya akhe? Kungoba wakusenzisa futhi tonke timvo takhe. Ligama lakhe lisendalweni yonke, konke kwadalwa ngeligama lakhe, konke kwakhe. Baba wabeka igama la Jesu njengestembu kuyo yonke indalo yakhe. Uthi-ke kuba seKolose 1 lapha kuverse 15 kuya ku16, imvodzana ingumfanekiso waNkulunkulu longabonwa ngemehlo enyama futhi ngiyo yematubulo ayo yonke indalo, ngobe konke kwadalelwa kuyo, lokusezulwini nalokusemhlabeni, lokubonakalako nalokungabonakali, nome kuthi ihlalo tebukhosi nome kube ukhosi nome babusi nome diphatsimandla, konke kwadalwa ngayo futhi kwadalelwa yona. Ngakho ke konke kulalela Jesu. Amen. Uyafakaza Mateyu 17 verse 5. Konke. Ngakho ke sebenzisa igama lakhe namuhla ngesibinzi.
sebenzisa emagunya. Amen. Usho njalo umfundisi kithi uthi sesinemagunya asithandaze ngo sisebenzise igama lakhe. Amen. Asisho ke nang umthandazo emva kwami uDawuthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngemagunya longinikete wona kuthi ngisebenzise igama la Jesu emthandazweni. Ngiyawasebenzisa lamagunya ngesibindi ngekwati kuthi ngineqhumana nawe ngqo nekuthi futhi indalo yonke iyangilalela njengoba ilalela Jesu. Ngihamba empilweni ngebukhosi, emandla, kunqoba, kuthula kanye nempilo lecicimako ngobe ngiphila egameni la Jesu. Amen. Kuqhubeka nesifumvo salamuhla ufuna kuva kabandi ngaye umlayeto wemfundisi Chris utawufunza Johane 14 verse 13 kuya ku14 nakubase Filipi 2 verse 9 uya ku11 nakubase Kolose 2 verse 18. Amen. Sebenzisa emagunya akhe, thandaza egameni lakhe. Ngicela wathi ukuthi kuphola kwakho umlayeto lofana nalona losuka kumfundisi Chris Oyakhilome akukabi nje liphutha ukuthi umane nje wahlangana nayo lo mlayeto lofana nalona, kepha bekuyimvo uNkulunkulu lebekayihlelile leni ngoba afuna ukutshintsha impilo yakho lamuhla. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yokuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabandi ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.